Rika kepada Rika Arsilia. Oke, Rika. BBR. Itu ada tengok BBR-nya. Ada Arsilia. Oh, Arsilia. Arsela. Oh, Arsela. Arsela. Rika Arsela hapunten. Rika ayeuna bade pitakeun lagu naon? Kalau san judulna jawaban antara dua lalaki. Oh, jawaban jujur oke. Viral. Boleh kamu mana? Langsung wae. Aya teh. Rika Arsela sudah viral saja.
piknik. Ayo. Makan di sini sayang. Separuh sini, separuh ke sini, separuh ke sini. Separuh ke sini. Boleh. Ini yang cantik-cantik nih. Dari yang mau masuk. Katakan Con, kalau pisan, dia terus 10 menit. Maksudnya ibu pun biar oke nuju manco. Oh, nuju manco. Biar sehat. Oh, Pak Haji. Terus saya haji Herdi ya, biar sehat ras. Terus. Oke, karena pokoknya seniman Seniwati di Darungton oke. Oke, hatur pisan ka Teh Lisa Kiok Racun. Kang Ibu hatur nuhun, Cabreja nuhun. Teh Rika Hatur nuhun. Oke, Kak Seni Tari Mutiara KBP hatur nuhun pisan. Hatur nuhun dah. Mudah-mudahan dina senina sing langkung nararaja. Oke, anu nonton sing sarehat, anu di bumina sewang-sewang anu nonton Bandung TV sing sarehat. Pangkos oge kanggo kru Bandung TV hatur nuhun. Parantos. Macet tugas oke sarehat. Sakitu kami atur tanggal sena aya lagu panutup mohon di Nubira oke kita bisa apa ini tadi aya Simkuring kuno. Simkuring ria Fitri Aradewi. Matur nuhun. Wassalamualaikum.